Cengkel kene penaden gumine banyak jeg menyan virus coronane jag sing ngilang ordane jag nyangat saikat kenahan kengken yala karidupe madak tusing ngewa idan hidup alo jani buen tuyo megai tangidang bantes mubo saling makan mewah di restoran megah tangwang jani bantes nyidang makan di pestu sing ada gagain sing ada madak tusing kanti mati makan yen pidan tugas gumine malah hidup merasa elah utangku sing ngalah ngejani nyidang meli supermi subalega di hati duh yang widih nepi puaran manusane sami ledangan je mangdegelis jagate mawali rahayu hidup alo jani buen tuyo megai pangidang bantes mubo saling makan mewah di restoran megah tangwang jani bantes nyidang makan pestu sing ada gagain sing ada madak tusing kanti mati makan yen pidan tugas gumine malah hidup merasa elah utangku sing ngalah jani nyidang meli supermi subalega di hati duh yang widih nepi puaran manusane sami mangdegelis jagate mawali rahayu duh yang widih nepi puaran manusane sami ledangan je mangdegelis jagat
jagate mawali rahayu. Beli tu sing sakit hati, yeni lo tu sing nyakin beli. Mula tua beli petani, penampilan beli nedaki. Mire bentong ranayang, ragani lo tu sing juari. Ngelah tunangan, dadi petani. Mire bila tu sing nawang, beli nak muani penyayang. Kuda beliman medagang, ngamon to aneh kau serahan. Apa kita lo beli tu sing lakar nombahan. Aneh penting bila tu sing mau. Pindah-pindahin malu daulai lo kesusu. Sing penting penampilan. Cara janine aneh penting penghasilan. Diastun beli petani, nanging beli petani medasi. Mire bila tu sing nawang, beli nak muani penyayang. Kuda beliman medagang, ngamon to aneh kau serahan. Apa kita lo beli tu sing lakar nombahan. Aneh penting bila tu sing mau. Pindah-pindahin malu daulai lo kesusu.
Suryane masunar, hujane mereren, gumine terang galang. Percaya badai pasti berlalu. Madak cepato bukeragan nilohe, hanya kuling jani ilongang san segar. Suut nandang sakit, suut nandang lara. Percaya tekan munyin beline. Selama dina beli benun nasi cat, yang pemargi sing suwat-suwat beli ngaturang bakti. Madak jailo enggal seger mawali. Cepat do bukeragan nilohe, nyakuleng jani ilongang san segar. Suut nandang sakit, suut nandang lara. Percaya teken munyin beline. Selama dina beli benun nasi cat, dumogi dah nicayang pemargi sing suwat-suwat beli ngaturang bakti. Madak jailo enggal segar mawali. Sang saya ilo tekening beli, tresnan beline mula tula sujati. Suwat jasa deh, suwat jailah ngaleng. Belilah kartetap ini nampingin hati. Yen lo nawa meja ni masan sing ada sinahilo sing kau najin beli data saling kemi yang pepayasan dar
Subemila beli maulah-ulahan anyen kaden subo ane bakata konan makejang orang kuangan sengado anak mesilihan masan kewah lo kangwang ulah-ulahan Yastun hidup di raga lacur lanjut tetap raga bersyukur anu liwada anak hidup ne betenan ane penting nyidang makan sengkan tiraga kelaparan sabar genan tosang nasib pasti tak enduran. Subemila beli maulah-ulahan anyen kaden subo ane bakata konan makejang orang kuangan sengado anak mesilihan masan kewah lo kangwang ulah-ulahan. Yastun hidup di raga lacur lanjut tetap raga bersyukur anu liwada anak hidup ne betenan ane penting nyidang makan sengkan tiraga kelaparan sabar genan tosang nasib pasti tak enduran. Yastun hidup di raga lacur lanjut tetap raga bersyukur anu liwada anak hidup ne betenan ane penting nyidang makan sengkan tiraga kelaparan sabar genan tosang nasib pasti tak enduran. Programmers Keyboard Yamaha. Kegarang ilo terus terang jadi orang lo teken beli apa ke aneh ngeranaya kagan ilo sainya bengin beli apa ke ulian beli pusing dayan ke
Kengisinin kena kilo Dajai ragane medasar Singada tadi rasa Umine kena pekewa Desebat ne penting raga selamat rahayu ento jani utama malu dumadak pangenggal gumine mawali normal angidang duwen ngalih rejeki apa ke ulian beli tusing daya kau ngisinin kena kilo dajai ragane medasar sing ada tadi rasa kumine kena pekewa Desebat ne penting raga selamat rahayu ento jani utama malu dumadak pangenggal gumine mawali normal angidang duwen ngalih rejeki Ingatan selegan jengeras pipi munasica maring yang pernah mekawi dumadak suweca demi cayang pemargi dumine selamat rahayu mewani dumine selamat rahayu mewali merasa beli dadi jelema tuara neng ranayang beli seng juari ngakedang isen kena beli teken ragan nadi neng ranayang beli merasa uyang sesai umpami bulan ilo tegah di langit cara kekua beli magang di tanah ketu
Umpami bunga lok ilok dimuncok menongos budi ngangget juan beline kejokan. Umpami kedes lok ilok bas tegah matinggah budia ngejok bedel beli dua rengelah. Umpami bulan ilo tegah di langit cara kekua beli megang di tanah keto yang rasa yang ikena beline doa neng rana yang beli mati lesang raga. Umpami bunga lok ilok dimuncok menongos budi ngangget juan beline kejokan. Umpami kades lok ilok bas tegah matinggah budia ngejok bedel beli dua rengelah. Umpami bunga lok ilok bas tegah menongos budi ngangget juan beline kejokan. Umpami kades lok ilok bas tegah matinggah budia ngejok bedel beli dua rengelah. Dia ngejok bedil beli dua rengelah. Dadi ngakruna di jaman cara janine Justun sing ganteng ne penting anteng apang sing kanti kalah bersaing ngajak tunangan pesu ngidang bantes meliang gincu. Megogo bagus pusing je ento jaminan ada nak elo enyak metunangan yen bertawangan kantonge puyong cara janine nalo liunan nyeledek kantong. Cara janine pipes ane dadi
raja bunga mawene bokalahan bunga deposito pipes rijuna jani coba sing denger rumah nengalahang rijuna ngaba pipes sing perlu aja marah megobo bagus sing jaminan lakar liu ngalah tunangan yen nindong pete anu meseg-seg ban koran isin kantonge liu nan pipes recehan megobo bagus terus sing jaminan ada nak elo anyak metunangan yen betawangan kantonge kuyung cara janine naluk liunan nyeledet kantong cara janine pipes ane dadi raja bunga mawene bokalahan bunga deposito pipes rijuna jani coba sing denger rumah nengalahang rijuna ngaba pipes perlu aja marah megobo bagus sing jaminan lakar liu ngalah tunangan yen nindong pete anu meseg-seg ban koran isin kantonge liu nan pipes recehan isin kantonge liu nan pipes recehan desa dadikit yang metakon apa ke budesa nawang neseken apa tuang ale sensasi bes buku tumbene menek panggung
Nengae budesa bingung ngalih materi uling nyelekin Bali. Bu desa, apa ibu sing ngerti ruang musuh tua pesuling munyi. Sangkale pengmuruk mepina memunyi pang sing angwang kena, pang sing carena ngentut demen kena yen subanya mekebrut. Yen pantes bahas ne ulung enu nyidang lakar malikin, yen munyi ulungku diang lakar malikin. Ingat deken karma palane ajaran leluhur iraga, deka kang isi pang sing ngawak-ngawak memunyi. Salam Bu Desa. Saya adalah salah satu orang Hindu yang ada di Sulawesi yang mungkin mewakilkan perasaannya tentang apa yang Ibu sampaikan kepada kami orang-orang Hindu. Saya berharap video ini sampai pada Bu Desa agar Ibu Desa lebih mengerti dengan apa itu sebenarnya perbedaan, betapa indahnya sebenarnya perbedaan. Contohnya kami berdua, kami berbeda keyakinan, tapi kami bisa bersatu. Bu Desa, semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Mungkin jalan yang Ibu tempuh sekarang menurut Ibu adalah jalan yang paling baik. Ibu ibaratkan seperti jalan tol, jalan yang bebas hambatan. Tapi pertanyaannya Bu, kalau Ibu seandainya ugal-ugalan seperti itu, apakah Ibu akan sampai pada tujuan? Saya yakin tidak. Jangan-jangan sebentar Ibu akan masuk jurang, bisa saja Ibu nabrak, atau bahkan masuk penjara. Bu Desa, percayalah, hukum karma itu ada. Karma pala itu akan selalu ada untuk selamanya. Mungkin di ajaran Ibu sekarang tidak disebut dengan karma pala, tetapi disebut dengan hukum sebab akibat. Nama bukanlah penting, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa selalu menjaga toleransi. Bu Desa, saya doakan Ibu tidak masuk penjara, karena hukum manusia itu jauh lebih ringan daripada hukum Tuhan. Cukuplah Tuhan yang akan menghukum Ibu. Bu Desa, mari kita belajar bersama untuk menjaga lidah kita agar kita tidak menemui masalah. Salam Bu Desa. Bu Desa, apa Ibu sing ngerti ruang musuhe tua pesuling munyi. Sangkale pengmuruk mepina memunyi pang sing angwang kena, pang sing carena ngentut demen atine yen subanya mekebrut. Yen bantes bahas ne ulung enu nyidang lakar milehen, yen munyi ulungku diang lakar malikin. Ingatan jekar mepalane ajaran leluhur iraga, deke kang isi pang sing ngawak-ngawak memunyi.
Bantas bas ne ulong anu nyidang lakar milehen yen munyi ulong kudiang lakar maliken. Ingat deken karma palane ajaran leluhur iraga dekekang isi pangse ngawak-ngawak memuni. Bu Desa, saya sebagai orang yang beragama Islam sudah merasa tidak terima dengan apa yang Ibu ucapkan. Dan di ajaran agama Islam tidak ada membenarkan dan dibenarkan mencaci, menista, apalagi menghina agama lain. Bu Desa, semoga dengan apa yang Bu Desa ucapkan bisa Ibu sesali.